Shalom, shalom, shalom batoto ya Mungu. Mungu wa kumbingu apewe sifa. Mungu atubariki sana. Mungu abariki ba mama. Tuko hapa leo vraiment na ba mama mbele yenu. Tuko na mama Liliane. Mama Liliane, jambo tena. Jambo sana papa. Tuko na mama Sidonie. Mama Sidonie, karibu tena. Jambo. Jambo sana baba. Tuko na mama Julie, mke wa papa Roger. Jambo tena mama. Jambo sana. Na tuko na mama Shushu, mke wa papa Berto. Mama, karibu tena sana. Asante tunashukuru. Na mama Liliane, mkeni wetu vraiment. Mama Liliane, karibu sana mama Liliane. Asante sana tunashukuru. Vraiment mama Liliane shwe baba mke tasema mke wa nani mama Liliane? Pasteur Moïse. Mama Liliane mama pasteur wa papa Moïse. Papa Moïse, Mungu akubariki fasi papa Moïse, zamba pamba papa Moïse. Bien aimé, Mungu atupe sifa, Mungu asifiwe. Tuko hapa njoo kuhubiri sauti ya Mungu, njoo kupartager sauti ya Mungu. Kwani sauti ya Mungu ndio pouvoir, ndio puissance, ndio success ya maisha yetu. Hallelujah. Maana kishina yetu ya leo tunaongea juu ya sauti ya Mungu. Yes. Sauti ya Mungu inapaswa tuweke mu première position. Hallelujah. Ndio sauti ya Mungu ndio njia, ndio victoire, ndio success, ndio pouvoir yetu shaba Kristo, ni sauti ya Mungu. Na Biblia inashuhudia kwamba mwanzo ilikuwa ni sauti. Sauti ilikuwa na Mungu na sauti yeye ndio mwenye Mungu. Ndio hivi tutenda kwa maswali kiloko tutapartager sauti ya Mungu kwa courage, tukuba Kristo tujakuraje mu njia ya imani. Mama Liliane. Papa. Niko na swali moja ya tukuba Kristo. Na mingi mimi naona bantu ya dunia atupende kuweka sauti ya Mungu mu première position, kutumikia Mungu na ile courage na charisme yote. Ni nini mbele unaremarkaka ile na mpeshe zaidi bantu kuna charisme kumbele ya Mungu? Karibu sana mama. Merci sana papa ndio ya parole. Mimi naweza kusema kuwa na charisma kama mtu yuko na mtoto ndani yake. Hautatia ile charisma mkazi ya Mwenyezi Mungu hapana. Tu fasi yote mtu yuko na kitu ndani yake kiko na chemuka. Amen. Hakutakuwa charisma hapana. Sasa ingine mtu anaweza tia charisma ni kama hajajitambua na kama anafeli. Ndio kitu nimezijibia kwa kifupi. Mungu akubariki sana mama Liliane. Mama Liliane nasema kama kuna kitu ndani mwako kinachamuka, maana yake hawezi kusukuma. Utakuwa unakupeleka sasa yote kwenda kufanya kazi ya Mungu. Utakuwa tayari kabisa kazi ya Mungu. Mama Sidonie, tukupeleke swali moja. Ile marka unaonaka na wewe kwa Kristo tunaombaka Mungu ile bantu vraiment bajitole kabisa kazi ya Mungu. Ni nini? Mungu wako mbingu endelee kukubariki. Ile wanasema Roho Mtakatifu, kila siku napenda kusema mambo ya Roho Mtakatifu. Kama uko na Roho Mtakatifu, hautayamasha. Utapenda saa yote kunapenda ufanya paka kazi ya Mungu. Iko na kutuma paka ufanye vitu vya Mungu. Na wakati utafanya kile kitu kikimalizike, njoo naona roho yako inakuwa pafwashi. Kama uyabada kufanya utakuwa uko nahangaika. Ile mimi nasemaka paka uko na Roho Mtakatifu, njoo utaenda kufanya kazi ya Mungu. Mungu akubariki. Akubariki Mama Sidonie. Paka Roho Mtakatifu ndio kazi ya Mungu, maana Roho Mtakatifu ndio nimesikia Mama Liliane alisema ile kitu ndani mwako ndio ni Roho Mtakatifu. Kama kuna chamuka au tekana tranquila utakuwa lezi. Itakupusha sasa yote ndio kufanya kazi ya Mungu. Mama Julie. Mpaka muongea kuencourageana njoo sauti ya Mungu. Kwa mwele swali moya. Remarka unaonaka na wewe ya bantu mzaifu kazi ya Mungu. Unaweza kusema kwa nini mama Julie? Biblia inatuambia tuwe chumvi ya ulimwengu. Amen. Na kama si ni chumvi ya ulimwengu, yani tunapaswa kuonesha ile kila mtu aone ile kitu Mungu aliweka ndani yetu. Sababu sitasema tu mimi ni Mkristo. Ile matendo yangu ndio itaonesha ile Ukristo. Na ile kazi ninamfanyia Mungu ndio itaonesha kama mimi ni Mkristo, yani imani bila matendo. Yani ile matendo ndio inanionyesha mimi kama niko ile chumvi, kazi nafanya, vitu nafanya, ndio ile ndio. Mungu akubariki mama Julie, maana tuko chumvi ya ulimwengu. Maana chumvi inapendeza kama chumvi mboga na chumvi ile mboga itakuwa baridi.
Maana tuko chuma, maana tunachangusha ulimwengu, tunapeleka injili pale popote, njoo chuma, maana tunachangusha vitu vinakuwa vizuri. Mungu akubariki sana Mama Julie kwa ile contribution. Mama Shushu, karibu tena sana kwa ile swali moya juu ya udhaifu kazi ya Mungu. Naona uko na Marekani. Asante baba. Nashukuru kwa kunipa sauti. Amen. Kazi ya Mungu inapendeza kwanza kuitenda na kuja na mafuta ya kiroho. Unaona kikuwa na mafuta ya kiroho, hakuna mtu atakusukuma ama atakutuma. Amen. Peke yako unaenda. Kama tunaenda kuBiblia kwa Mathayo 25 nikiwaza, wale wa Bikira 10, kuna wengine walikuwa na akili na wengine walikuwa na akili. Na nitaongelea kwa wale walikuwa na akili. Akili yao walikuwa deja wamejaza mafuta ndani mwao. Ile sababu alishikia sema mfalme atapita, walikuwa wamejaza. Ile mafuta walijaza ilikuwa ni prayer, maombi, kila kitu mtu anakuwa mfanya mwenye kujaziwa. Maana wako na ile mafuta ya kiroho. Kama tunaenda kuwafumbafu, wala wakujazi walienda tu na wakafika wakalala. Wakati walisikia mfalme yuko nakuya, walisikia ile kelele, sasa wakashinda, wakaanza kuomba, basi mtusaidie mafuta na sisi twende. Sasa mafuta ya kiroho yanatupeleka kunene wote, mtu akikwete twende huko inabidi niende juu, niko na mafuta ya kiroho, niko na lampi ya kiroho, niko na uchapo wa Yesu ule uko naniongoza nao katika njia yangu. Asante baba. Mungu akubariki mama Shushu, vraiment Mungu akubariki mafuta. Kama tunafuata bien, mama ile anasema ile kitu kinachamka ndani mwao. Dieu ni Saint-Esprit. Mama Sidonia anasema paka mambo moya esprit ya Mungu. Mama Julia anasema paka mambo moya. Wapo na shiriria mambo ya mafuta. Mama mafuta njoo upako wa Mungu. Njoo ile onction ya Mungu. Kama mafuta yanamalizika, tata mfano ya bougie. Mfano ya bougie mafuta. Ubia kwetu mfano tarita mfano ya lapi kwetu kuna malampi moyo hivi uteka mafuta petrol iko na waka. Kama ile petrol inamalizika, lampi haitawaka tena. Ifo inabidi weke mafuta munani munani ndio moto wake. Ubeni wazo tumesha mafuta ya ngazi, anaweka mkamba, iko na waka inaangaza mnyumba. Kama ile mafuta inaisha, moto haitawaka. Na siba Kristo kama mafuta inaisha ndani mwetu, ile mafuta ni onction upako wa Roho Mtakatifu, maana tunakuwa batono vide. Bataza ujio tunaona tunasukumana leo tufakaje Mungu. Mafuta ina motena. Mafuta ndio tupermettre que tupatie le courage, le charisme, le bidii kwenda kufanya mapenzi ama kazi ya Mungu. Ile mafuta ya Roho Mtakatifu iko ndani mwetu. Mama Liliana, mimi na remarque moja tunaona mdunia humo. Iko kwa Afrika, iko kwa Europe tunekala. Kama kuku fete fasi fulani, wala michezo fasi fulani, et surtout ma fête. Iko fete ya mariage, iko fete ya confirmation, iko fete ya nini? Ya anniversaire, manake bantu bachele wake. Utotuma invitation mu bantu, ibakilo banza kujeskize me bantu banakuyaka tu. Habita kwa kukutana utona bantu barende beni kusema mangota au kuma français atoki bien ipambe bien ende ku fete. Mais kama ni njoo kazi ya Mungu, marezo inaanza utatumika. Mais fete bena bambata konje ku na tabora kwa konje ku kazi mimi sitatumika ile siku ndio utakufete. Mais kazi ya Mungu ni bebe konje kwa kazi ya Mungu ana negliger anekala kwa kusukumana ishi twende kusikia sauti ya Mungu. Twende kusikia sauti ya Mungu. Unaona bantu unaweza kuinvite mtumisha na kuya kutoka mbali, bana sensibiliser bantu mkuu kusikia sauti ya Mungu. Mais una bantu bachache. Mais kama nimesema ni muimbaji wa mimbo wa dunia atakuya na ba Kristo na ba pagano fulu bule mimbo ya dunia bakashikie. Mama Liliana nikoseka na utapacha kosi utaleta kubasiba Kristo kwa ile maamili tabia. Merci sana papa. Mimi naweza kusema tulikuwa mdunia. Tuko mdunia lakini hatuna dunia. Oh yes. Tuko na kwetu kule tutaenda na kule tulitoka na kule tutarudi. Amen. Leo hii bado tuko na sisi kufuata sana mpepeo. Kule inaenda na mama naenda kumwambia kule. Jo vile biko nafanya mtu yote anakuwa sema acha niende na mie niende banione na mie banijua sema nekalaka. Unaweza kufika mfuli ya watu lakini kama Mungu hajakuangazia hajakujulisha sema nekalaka ni pamoja bure. Ile mimi naweza kusema jioni tumfuate Yesu Kristo. Ndio dunia tuko hapo kwa ajili ya muda chache. Ndio. Hatuna wa dunia. Amen. Mungu akubariki mama Lilian, akubariki mama Lilian. Unaleta na mfano mzuri kabisa juu ya vitu vya dunia vitapita, na sauti ya Mungu itadumu milele.
tunasemaga hivyo tu, dunia ni vanite de vanite, iko mabintu magari ni vanite de vanite. Kia kwanza ni kwenda kumtafuta Mungu tu ya kwanza. Mama Sidoni ni remarka ni kama shauri kanutaleta kwa njoo si ba Kristo kufanya kazi ya Mungu na udhaifu, utaleta kushauri kani kwa ile maneno. Asema vitendo vya Mkristo utaviona. Vitendo vya mtoto wa Mungu utaona mumaakti yake. Ndio. Utaona comportement yake. Amen. Utaona kusema kwake. Biblia yenyewe nasema balio ba Mungu na balio bake ataweka kwa chanisho. Amen. Na ila chanisho inekalaka hapo. Tunaweza kuya tuko pamoja, mawazo haitakuwa pamoja. Bila ula takuwa kuna waza, aina vile mimi kuna wazi. Njoo ile tuko nasema chini ya dunia wakati kunapokea Roho Mtakatifu itakuachanisha na dunia. Utakuwa unaangalia bintu vyote vya dunia vya bure. Kile kitu cha Mungu kiko na kutuma mu maombi, mu presence ya Mungu. Banakuwa kukwambia sema tutenda fashi fulani, kwa twende. Unaangalia ta yangu ya priere nafia kwenye. Niko naangalia ni fashi kana ile mimi nitaenda. Na fashi ya show kutembea. Paske niko mtu wa kijila. Paske shina mtu wa kutembea partout. Mimi natembea juu ya sauti ya Mungu. Wakati Mungu ako nasema miguu yenye kutembea juu ya habari njema ni miguu yenye kubarikiwa. Mungu akubariki. Kubariki Mama Sidoni, Mama Sidoni, vitu dunia vitapita, madistraction vitapita. Kia kwanza tumweke Mungu kwa position, tuko pale tukwatumisha Mungu, batoto ya Mungu. Mama Jile remarka ni tena nayo ama courage kuja encourager si ba Kristo ya tunafanya kazi na udhaifu, na tunapeleka kwa dunia kumbele, nishauri kani utashauri yako si ba Kristo. Niweza kusema kwa kama si wanadamu tumesha kuzoea kama tunapata shida ndio tunapia kwa Mungu. Tunamkimbilia, tunatia urafiki, yani tunajijongeza karibu yake. Lakini anasema mkiwa ndani yangu na mimi nikiwa ndani yangu, ombeni lolote bila mtakalo nanyi mtapewa. Amen. Na nasema tena katika Isaya aseme njoni tuojiane, mueleze mambo yenu mpate kupewa haki yenu. Amen. Sasa huwezi enda hauko rafiki wa Mungu kama mtaojiana. Yaani mnapaswa kuwa na ile urafiki fulani na Mungu mbele mtaojiana naye. Mueleze mambo yenu, utamwambia mambo gani? Haukumtumikia, unakunywa huko Mungu yako na yeye Mungu anakutaka unakatala, na anataka kukujongea unakatala. Sasa sijui wewe ukikuwa na shida utakimbia kwa nani na hauko rafiki wa Mungu? Ndio problem. Basi kumbe tunapokuja kwa yeye Yesu Kristo tujitoe kwanza, tuwe ndani yake na yeye atatukaribisha, tutakuwa ndani yake. Yaani tutaomba sawa watoto. Kama vile mtoto anakuja na kuambia anakosa kitu, papa anafika na kimbia na kupatia. Lakini kama hata mtoto nyumbani unakuta kuna watu wengine unaona kama huyu gani nikimpatia tena kitu ataenda tena kuharibisha. So unakuta huko mbali kidogo naye. Lakini ule unaona kama ukimpatia kitu yeye anakifanyia kazi, unakuwa mwepesi wa kumpatia. Amen. Mungu akubariki Mama Jile kwa ile mashauri vraiment ni kitu mzuri sana, tunajiencourager msauti ya Mungu. Mama Shusho, karibu tena sana kwa mashauri, tukupa mwale mashauri na kushauriana bali wanafukaza Mungu na udhaifu. Napenda mambo dunia kumbele ya Mungu na nafichika mkongo. Ishauri kani ndio kupatia Mama Shusho. Nitasema tu wamrudilie Yesu, maana kila kitu chote ni Yesu Kristo. Amen. Ya kama unamrudilia Yesu unaingia ndani ya safina. Safina sio kama ile safina kwa ya Banoa. Safina ni kanisa ya Mungu. Amen. Kimbilia neno la Mungu, kimbilia kanisa la Mungu, soma Biblia, ni safina yetu. Amen. Kama uko nasoma neno inakuikala, unajua sema uko wa Mungu. Sasa kama usome neno, unakimbilia huko na huko, safina kanitaingia. Mvula itakuwa kunyesha, watu wanaingia, wanashinda kuingia msafina. Safina ni kanisa. Wamurudilie Mungu na wapende Mungu. Yeye ni baba wa yatima, bado wote anawapenda, kwa kumkulia na kumkimbilia. Ndio nitasema wote waje kwa Yesu. Yeye ni baba wa yatima, atawaokoa tu. Amen. Mungu akubariki Mama Shusho. Mungu ni baba wa yatima na mume wa baveve.
Mungu akubariki vraiment kwa contribution. Bandugu yangu bien aimé katika Bwana wetu Yesu Kristo. Maana tuko hapa chini duniani kwa muda, kote ni kumbingu. Tulizalikwa angalia pale huko ulikuwa na 10 ulikuwa na 12 hapa tu tunasema wewe una miaka uko nayo. Ni mambo kani tutacha chini ya dunia hapa bien aimé. Ni heritage kani tutacha watoto yetu wakati Mungu atatuchukua. Ni heritage paka maluyenge kwenda kwa mafeti kukosa kufanya kazi ya Mungu. Ni heritage kani watoto batabakia na angalia sana baba yetu alikuwa hivi. Njoo hapa tuko nasema hapa tuko unaishi hapa ni kwa muda tu, kwetu ni kumbingu. Wazazi wetu hapa tulikuwa hatuna nabo tena hapa. Acha tutangulia. Tutoshe distraction, tumtumanie Mungu, tuende kwa Mungu bien aimé. Kwa Mungu ndio kwa victoire, kwa protection, usikisema mbote mzuri ni kwa Mungu. Feti yana mubaya. Na wewe Mkristo, uye ni feti kani kunenda? Wewe Mkristo, sio mtu amaluyenge, unangana medite ku feti. Feti okay, ça va. Feti ile okay. Hapana wewe ni kibako kushika tu feti, kila feti yote ku present, Na wanda kurakula madesordre mtumishi wa Mungu, mbona ndio tushie kwa Mungu kusema no, mtumishi wa Mungu wa Kristo, tuko watu wa kijila. Atuna watu wa madesordre, njoo nini? Tuko watu kijila njoo nini? Tunapokea Saint-Esprit ndani mwetu, tuko temple la Saint-Esprit. Ile Saint-Esprit ni mwenye Mungu. Mreke tumeke Mungu preposition eko lux. Ni Mungu eko mzuri sana. Hatuwezi kwenda kumchafusha na mamilie moya ili Mungu asipenda hapana. Ilifo tuone wapi tuko naenda, ni wapi utakula, ni wapi utakula na tuweke mkaza Mungu première position. Kazi ya Mungu. Bado kuinvite bien aimé. Non, kusikia sauti ya Mungu, kumbe ile baenda kusikia sauti ya Mungu, mpicha sauti ya Mungu panapata deliverance. Mpicha sauti juu Mungu ashapatia batumishi yake manema tofauti, manguvu tofauti. Mtu mbira hizo kuya mkuenda tu kule ku seminaire, mkusikia sauti ya Mungu, Mungu anafungua kizazi chako kyote. Bila unapaswa kuplanifia plan mbaya kwa watoto wako, kwa kizazi yako, ile fia kukanyenga pale, Mungu anafanya miujiza yake. Mama sio anasema yeye miguu ya utembee barikiwe. Kama upenda utembee kwa sauti ya Mungu utabarikiwa namna gani? Upa mafeti mule, mafeti zaidi mulika baloji, bachawi, bapenda fasi ya group. Ndio kuloko, jo fasi ndio fa mission yabo ni baloji ma group. Ili jopa le faut tupende Mungu, tupende kanisa, ndio kuforce tu ba Kristo. Hatuwezi kuchanga Mungu na dunia hapana. Cha kwanza tumupeleke Mungu première position. Yeye ndio victoire letu. Sio ba Kristo bakuchunga paka wakati ya problem ndio nakimbia kwa Mungu. Hapana. Mungu asema tumshukuru kwa kile jambo lote, mfuraha. Wakati tunashiba, wakati Mungu mkristo, tukue tayari kumikulu ya Mungu. Tushukue ba hypocrite hapana. Tushukue paka wakati ya problem hapo tunimba mzima mnachofanya mafungo. Ile sema mlikuwa mnaishi Mungu mwaliyoingia mfanye mafungo hapana, ni mbaya bien aimé. Tuko pajua kujankuraji tu ba Kristo ana shinjo asa tukuspesa tunayo abitu batakatifu hapana. Tunajua kusaidiana, njoo hiyo mission Mungu alitumbe pa chini ya jua. Shikutumbe tukue tuanze kufanya distraction. Alitupa kwa mfano wake. Angara Musa wakati batoto wa Israeli walikuwa na teso ku Misri. Mungu alishia kiroho watu wa Israeli damu iliganga makile bande kuganga na Israeli kuna. Damu ilianza na Egypt kuna. Damu ya watu wa Israeli kwa bariki roho mdirashe Mungu. Mungu asema tuma Musa ku Egypt ku Misri wote wakomba watu wa Israeli. Mungu anasusia na share tu mfano wake hasa penda tuchafushe mwili yetu na dhambi tuko temple la Saint-Esprit. Anahangaika nifasi kanite kala nifanye kazi yangu. Asasa wote kala mumucha hapana. Ni sie tu temple ya Mungu ifaa bidze kalendari mwetu juba tuone utukufu yake upicha sie. Kama tuna tayari Mungu atikala ndani mwetu namna gani? Tu maluyenge esprit Mungu nakuya pembeni yako unakimbia. Ndio mafeti kama mfeti ni maluyenge mabintu ya dunia unafika kunyumba njoo kwa Mkristo mara kitu na Saint-Esprit wapi tuna na position kubaliza tu nako ukifukuta tu na kufuta na position mara kwa Mkristo njoo identite yetu mama Liliane sio kama kuna sauti ya kumalizia njoo conseil tena karibu tena sana naweza kusema kweli shamba ni kubwa sana na walimaji ni kidogo. Amen. Shamba ni kubwa, walimaji ni wachache. Haleluya. Njoni ninyi wote tumtumikie Mungu wetu kanisa. Yes. Kama ukumtumikia huyu Mungu utatumikia nani mwingine? Ile pumzi uko nayo ni kwa ajili ya Mungu. Yeye peke yake mwenye pumzi akiamua kuitoa leo utabakia mgeni wa nani? Tumtumikie Mungu. Unajua ya leo lakini ya kesho hujui. Amen.
yana kuhitaji gisi ambao uko kucha kwake, atakufika, atakogesha maji. Ushijisikia aibu, hapana. Mungu yuko lazima na wewe. Basi ambao unanisikiliza, uwe umtumikie Mungu. Mungu wetu anabapenda. Mikono yake iko itandi kwa kila mtu yeyote. Acha kule, hapana. Sauti kikufikia ndugu yangu, saa zingine siku ya leo ilikuwa njoo yako wewe mwenyewe kuifuata siku ya leo. Haleluya. Acha sauti ichukue, ipate nafasi ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako. Upate kuamua, ukamate maamuzi ya kumfuata Mungu. Amen. Yeye ni njia ya ukweli na uzima wa milele. Amen. Mungu akubariki Mama Lilian, Mungu akubariki vraiment, mashauri mzuri sana. Mama Sidonie, karibu tena kwa mashauri. Tunaendelea kushuka kumalizia, karibu sana kwa mashauri. Mungu wetu ni Mungu mzuri sana. Kwa Mungu njoo kuku kila kitu kyote. Amen. Kwa Mungu kuku mambo yote. Mungu wetu ni Mungu mzuri sana. Bantu banaweza kukuacha lakini Mungu hatakuacha. Unaweza bantu pale beko na kufuata, ni pale uko na mali, uko na kila kitu kyote. Me wakati utakufwa, unaweka tu mvua tu yulu, bale balikuwa beko na kufuata bote batakukimbia. Utabakia kukaburi mwa we mwenyewe. Uko ndani ya serikali we moya, hakutakuwa mtu atakuchofea. Me kama ulikuwa kuna mtumikia huyu Mungu wa kumbingu, ase wakati loko na kufwa, malaika yake kuna kwa kukupokelea. Mambo yako yote ulikuwa kunafanya mdunia inaisha kutangulia kumbingu. Matendo yako bego na kwa kukupokelea nayo. Me sasa kama unakatala kumchofea Mungu, unapenda paka bintu vya dunia, lufu unaweza kwenda kukutanisha mubari, lufu unaweza kukutanisha mumashimango, lufu unaweza kutanisha kwa fashi ya feti, lufu unaweza kutanisha hata mumotoka. Me sasa munyana chunga mpumusi yako, njoo mwenye mtu wa kukamata na mikono mbili. Shiku utakufwa ukaonane na Mungu. Mkuye kwa Yesu kuku kuzuri sana. Mungu akubariki Mama Sidonie, bandu mko kwa Yesu kuku kuzuri sana, kwa mambo yote mazuri. Mama Jili, shauri tena kwa wazi wa Kristo. Karibu tena sana Mama Jili. Tulisha kuambiwa kwamba shamba la Mungu ni kubwa, watendao kazi ni wachache. Na mbinguni hakutaingia chochote kinyonge. Ndugu yangu, sijifariji na mambo ya makukua uktate yako, ome niko hivi. Tulishaambiwa njoni, yani gisi huko uje, Yesu atakupokea. Na tafuta nafasi katika ufalme wa Mungu. Sababu huko utatujiwa, utakuwa kajungio, umefanya nini, umefanya kazi gani, utaulizwa. Ni mambo mengi utaulizwa, hautajitetea, kule hakuna nafasi ya kujitetea. Basi njoo, alienda kututayarishia nafasi. Na wewe yako iko pale. Lakini usikuwe distre, usikuwe busy na mambo yako. Tafuta nafasi katika ufalme wa Mungu. Mungu akubariki Mama Jili, tutafute ufalme wa mbele ya Mungu. Manake Mama Jili anasema kutakuwa kaningio, manake na tami au na sauti ndabumi unaweza kudefendre batangaria vitendo, itakuwa ni kusema ya mwisho tami ndio itakuwa ya kaningio. Mungu akubariki Mama Jili. Mama Shushu, shauri tena kwa Wakristo, karibu tena sana. Asante sana. Tunawakaribisha mumrudilie Yesu. Pale ulichoka, pale ulianguka, mwanadamu tunateleza kidogo na anguka, lakini kijana waomba mumrudilie Yesu. Mwenye atapata misio umrudilie Yesu. Mtafuta kanisa, mali popote tenda mtafuta mwana wa Mungu. Eko tayari kutupokea kwa leo. Asante. Mungu akubariki Mama Shushu, kubariki Mama Shushu. Anasema tena, ndugu yangu, karibu kwa Yesu, uko tayari kukupokea. Mungu na watu wote mikono yake wazi. Anatuambia nyinyi wote wa mizigo na mizigo mkuje kwangu, temipumuzisha, tedeshareze mizigo yenu yote kwa Mungu. Njoo kwa solution, kwa victoire, kwa success ni kumbele ya Mungu bien-aimé. Hapana kudute, jioni yote kwa Mungu, tumtumikie Mungu, tumwabudu Mungu, tuhubiri sauti ya Mungu. Njoo kazi alitumbia hapa chini ya dunia. Njoo misori tupatia niende dunete muzeo kwa bila habari njema. Njoo kazi tuko hapa bien-aimé. Njoo kwa maana tulikuwa magharibi ya leo kumbele macho njoo kupartager sauti ya Mungu. Maana leo mnaona tunakuwa tuna mama kazi.
Bwana Yesu, nakupenda Mungu wangu. Sikia rumba ya Yesu. Yesu we, Bwana nakupenda. Umejaa rehema na huruma. Mungu wangu, mpenzi wangu mwema. Utawale milele na milele. Yesu we, Bwana nakupenda. Yesu we, Bwana nakupenda. Umejaa rehema na huruma. Mpenzi wangu mwema, mpenzi wangu mwema, milele na milele. Utawale milele na milele. Yesu we, Bwana nakupenda. Umejaa rehema na huruma. Wewe ni wangu, mpenzi wangu mwema. Mamia kila mara mnatoka naye na mama Sidoni, na leo tuna mama mbili wanaongezeka kwa mama Shushu na mama Lilian. Mungu amebariki tena mama. Basi Mungu ambariki. Ile mali pote Mungu amebariki tena sana, tungane tukumwakili moya, tumtumikie Mungu wake na mkweli. Yeye ndio victoire letu, manake tutengeneze njia yetu kumbele ya Mungu. Mungu amebariki tena mama. Na Mungu akubariki wewe mtu utukufuata katika jina la Yesu. Amen. Fananishe na nani Mwokozi wangu? Wewe Mungu ni Alfa na Omega, pokea sifa Mwokozi wangu, mfalme wangu. Yesu kuna manabii walisema wao ni miungu, walitawala wakisema hawezi kufa, lakini we Yesu wangu ulishinda mauti. Amen. Na siku